population. Igihugu nk'icyo gikomeye gifite ijambo ku isi kino mu bihugu kwitabara yakisana n'ubundi mu ntambara y'imyaka myinshi kandi bikarangira na Israel hatakarije ikuzo na Amerika icyarimwe. Ubwo harahatakara nibura Amerika byarasaba ko mu ngingo y'imari yayo yateganya nibura ku musaruro mbumbe wa Amerika wose byasaba kwitegura muri nka 1/4 kugira ngo ibashe kwinjira muri ya ntambara. Kandi Amerika ntabwo 1/4 byashoboka. Kuko Amerika ubuzima bw'abanyamerika kurubaho baba mu buzima buhenze. Uko ubu ndabereka ubu bafite triliyoni zirenga 30 z'idolari. Urumva amafaranga menshi, kuko ni igihugu cya mbere gifite amafaranga menshi ku isi. Rero ufata ayo mafaranga uyagabanyemo 4. Urumva ni miliyari 750 z'idolari. Kandi amafaranga ari menshi. Kujya kurengera Israel nk'igihugu cyashotoye Iran kanguma ko batinda mu ntambara. Nibura Amerika yasabwa ayo mafaranga miliyari 750 yasaba ko Amerika itegura iyo ngingo y'imari cya 17 mu bihugu bifite ubutaka bunini kaza mu bihugu 20 bya mbere bifite ubukungu buhagaze neza. Ibyo rero ko ufata ikintu kivuye ahantu utazi aho nganguzanya ijambo ngo Iran ntibona gutunga intwaro za kirimbuzi. Rero ko Pakistan zitunze se kubera icyo Ubushinwa buzitunze, se kubera icyo Ubufaransa buzitunze, se kubera icyo Ubwongereza buzitunze, kubera iki ibintu nta kindi gihugu cyazitunga ku buryo bwo kwirinda ko byagaragaye ko ifite intwaro za kirimbuzi bufite security buryo. Kandi nka Khamenei nk'umuyobozi ushaka kugira impinduka wenda intego ye si ukurasana n'ibindi bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati cyane, ariko nawe akeneye icyo bita security. Security kugira ngo ayibone nuko agomba kuba nibura avuga ati nayo ifite intwaro za kirimbuzi naho zaba ari 3 ariko zikaba zihari. Uko byo bituma nta gihugu kivogera ko buri Iran yakomeje guhura n'ibibazo cyane imenaswa na Israel. Igenda yinasira abayobozi ku munsi kabo bajya barasira muri Iraq, barasira muri Syria. Kongeye kuba ikaze bakunze ba Schedule Official umuhere bose turabasuhuje. Muri mu bihugu byo muri Aziya, mu Burayi, muri Amerika y'epfo n'iya ruguru. Muri Aziya ari naho harimo harabera izo ntambara. Bizira ko harimo n'abari bagerageza gukurikira ibiganiro tubagezaho, bari mu Buhinde, bari mu Bushinwa. Hari abanyandikiye nawe uri muri Korea y'Epfo turabasuhuje. Kongera gusuhuza n'abirabura b'iwacu muri Afurika, bari i Burundi ndabasuhuje cyane ko ni abantu badukurikira cyane. Nongeye gusuhuza n'abantu bari muri Kongo cyane ko bura nabonye muri Kongo, i Burundi no mu Rwanda nibo bantu dukurikira cyane. Hari nabo nabonye muri Korea kuko nari bivuze, bose ni abantu dukurikira. Tubahaye ikaze turabashimiye. Kandi namwe muhereye mu bindi bihugu namwe muzajya mugera kuri iyi video mujye mukandika comment tumenyesha ahantu muherereye, tugana natwe tujya tubona uko tubasuhuza n'abavandimwe n'abantu biyunze umuryango mugari wa Schedule Official bagezaho ibiganiro by'ubusesenguzi ku mpande zitandukanye, ibiganiro bya politike mpuzamahanga. Yego tuboneyeho tubaha ikaze. Aha tugiye kuganira ku gihugu cya Israel na Iran nk'uko nari kubivuga, ariko rero tukabihuza n'umuyobozi wa Etats-Unis d'Amerique Donald Trump. Tugiye kurebera hamwe intambara iramutse ibaye muri aka karere ko mu burasirazuba bwo hagati, ariko haherereye Iran, haherereye Israel, ibihugu bimaze iminsi bitarebana neza. Tugiye kubirebera hamwe intambara iramutse ibaye ko byagenda.
babizi ko hari ibihugu by'abarabu cyane byinshi binashyigikiye na Iran cyane, mu gihe wenda ukiyongera wenda n'igihugu cy'Uburusiya, ariko Uburusiya mbuvuga ndaza kubugarukaho nyuma. Tukaba tuzi ko gishyigikiwe n'igihugu cy'Ubushinwa, ibihugu bitari iby'abarabu, kandi batangiye no kubaha support rwihishwa. Reka turebere hamwe kuri Israel nayo ishyigikiwe n'ibihugu byo mu Burayi hafi ya byose, kongeraho n'igihugu cya Amerika, ibihugu bikeya nka Arabia Saudite, ariko navuga ko Arabia Saudite ishyigikiye 100%. Ntabwo ko ari nk'amavura kindi kuba yashyigikira Israel akanga ishyigikira Iran, nuko wenda hari inyungu nyinshi abanyamerika bakorana Arabia Saudite, kongeraho na za Kuwait cyane cyane mu bijyanye n'ubucuruzi bwa peteroli cyane. Ni abantu bahahirana cyane kandi bafitemo inyungu kuko wenda inyungu za politiki wenda zikaba ziri hasi, ariko ku by'ubucuruzi akaba arizo bashyira imbere cyane. Noneho tugarutse hano tukaturebere hamwe, ese bibaye ngombwa ko twakomeje kumva ko nk'urugero nka Donald Trump yakomeje kubwira Israel ngo nikomereze aho ifatireho, ati Donald Trump ayiri inyuma, akomeza no kumvikanisha ko Iran igomba guhagarika gutunganya uranium, ariko tukiri aho kubwira igihugu nka Iran ihagarike gutunganya uranium, kandi bamaze kubagaragariza Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko intego atari gukora intwaro za kirimbuzi, ari ugukora gutunganya uranium kugira ngo bayifashishe mu bikorwa by'ingufu z'amashanyarazi. Bikarenga Donald Trump agashaka none no kuba umuhuza wa Israel, agashaka no kuba umuhuza wa Iran. Ntabwo byumvikana ko namwe mudukurikira mu byagite muze gushyiramo comment mubone ibi bintu. Donald Trump aravuga ko ashaka kuba umuhuza wa Iran na Israel, yagiye no kwandikira urwandiko Ayatollah Ali Khamenei, uwo ni umuyobozi w'ikirenga wa Iran, amusaba guhagarika intambara no kuba babahuza bakijya mu biganiro mu gihugu cya Oman. Ibyo Khamenei yarabyanze, yavuga ati nta kuntu twaba dufite umwanzi wacu ari nawe ujya kuba umuhuza. Rero koko ibintu Khamenei yavuze ntabwo bishidikanya ko bifite chance, kuko niba Amerika irwanya Iran, murabizi ko mu biganiro byatambutse nigeze kuvuga ko Amerika ku gihe cya Trump kuri manda ya mbere yayoboye yize kwica umujenerali wita Soleimani, umujenerali ukomeye ikintu asohoye mu gisirikare cya Iran. Icyo gihe bamwishe ntabwo barebanye neza na Iran, kugeza n'ubu Iran ihigera ko izihorera, byanaba na ngombwa ikazahitana Donald Trump. Ibyo wenda byararangiye bigeraho, ariko ukahita wiyumvisha ukuntu Donald Trump avuga ati ashaka kuba umujyanama akabahuza. Ibintu nawe byumvise wumva arimo kandi none Donald Trump yanahindukije ugasanga arimo arashaka gukanga Iran, akayishyira ku gitutu ngo nihagarike izo ntwaro, nihagarike kurasa Israel, kandi na Israel nayo irimo irarasa igihugu cya Iran. Ruba ari ibintu iyo ubirebye ukabona ko aho isi igeze, abayobozi batuye isi nabo bageze kuyobora mu buryo bw'igitugu gikabije cyane. Gufata igihugu gifite ubusugire ukagenda gitegeka uko gigomba kwitwara. Kandi nanone tugarutse ku gihugu cya Israel, ni igihugu gifite intwaro za kirimbuzi zitari na nkeya. No gufata nk'igihugu cya Iran, cy'inshuro 10 mu buso, kirenga 10 kuzamura mu buso, bijyanye n'ubuso bwa wenda banyuremo nk'ubuso bwa kugira ngo mwumve nk'iki gihugu cya Iran gifite kilometero kare 1,650,000 y'ubuso, mu gihe Israel ifite 22,000 n'imisago. Urumva ukompa ibyo bihugu
harimo diferanse ifatika nini. Igihugu urebye no mu baturage, Israel ifite abaturage bake, Iran nayo ifite abaturage benshi ku by'inshuro zirenga 10 muri population. Igihugu nk'icyo gikomeye gifite ijambo ku isi, kiri no mu bihugu 17, igihugu cya 17 mu bihugu bifite ubukungu buteye imbere. Nihangane, ni igihugu cya 17 mu bihugu bifite ubutaka bunini, kikaza mu bihugu 20 bya mbere bifite ubukungu buhagaze neza. Ibyo rero ko ufata ikintu kivuye ahantu utazi, aho bwanguzanya ijambo ngo Iran igomba gutunga intwaro za kirimbuzi. Rero ko Pakistan zitunze, se kubera icyo Ubushinwa buzitunze, se kubera icyo Ubufaransa buzitunze, se kubera icyo Ubwongereza buzitunze, kubera iki ibintu nta kindi gihugu cyazitunga ku buryo bwo kwirinda, ko byagaragaye ko bifite intwaro za kirimbuzi, bifite sekirite buryo. Kandi nka Khamenei nk'umuyobozi ushaka kugira impinduka, we intego ye si ukurasana n'ibindi bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati cyane, ariko nawe akeneye icyo bita sekirite. Sekirite kugira ngo ayibone ni uko agomba kuba nibura avuga ati nayo ifite intwaro za kirimbuzi, naho zaba ari 3 ariko zikaba zihari. Uko ibyo bituma nta gihugu kikivogera, ko buri Iran yakomeje guhura n'ibibazo cyane imenetswa na Israel, igenda yinasira abayobozi umunsi ku munsi, ngabo bajya barasira muri Iraq, barasira muri Syria, kugeza n'aho bagezeho barasa abajenerali 7 bose igitero giherutse. Urumva rero ni agasuzuguro, ni ukuvogera ubusugire bw'ikindi gihugu gifite demokarasi yacyo. Noneho hari n'ibintu biba bitanumvikana, gufata igihugu ukacyoherezamo ibisasu uzi neza ko ahantu hatuye abaturage, uzi ko hatuyemo abantu b'abakerarugendo, abantu bava hirya no hino. Byashyizwe ko ari ukuvogera ubusugire bw'ibihugu biba bigomba kuba byakabaye byigenga, kuko ni igihugu kizwi muri UN, ntabwo ari igihugu cyagiyeho gutyo gusa mu buryo butunguranye. Ni igihugu gifite ubusugire, gifite ibendera, gifite ibirango byose bikemera kuba igihugu. Iyo gufata ukifata ukakirasa kiyo kitakurashe, ni ikosa rikomeye cyane ku rwego mpuzamahanga. Israel yagiye iviyora amategeko mpuzamahanga, kubera ibintu byose binakora bihabanye n'amategeko mpuzamahanga mu by'ibirakora. Byose ni ibyagiye bisunikira gukomeza guhangana na Iran. Muri Israel cyambere igomba kumenya ko ifite ubutaka butoya, kandi ikibuka ko abo bahanganye nabo bafite ibihugu binini. Israel ishobora kwibwira ko kuba ari igihugu gishyigikiwe na Amerika, ikibwira ko byoroshye no kuba yanatsinda biriya bihugu. Icyo nshaka kubereka hano, Israel intwaro zose yaba ifite, ubukana bwose zaba zifite, biragoye kuba yatsinda Iran. Yewe n'aho Amerika yaje igashaka guhangana nayo, biragoye kuba yatsinda, kuko murabizi neza intambara nyinshi zagiye ziba mu myaka igiye itambuka, ariko ikigaragara cyo ntabwo Amerika yigize itsinda. Gusa si bisenye bitesha umurongo, ivuga ngo irwanya systeme yari iriho, ariko ugasanga ni systeme isize muri systeme y'ubukene gusa no guhora mu ntambara zitarangira. Ubu muri Iraq ibibazo biracyakomeje. Ikiganiro cyo ku munsi w'ejo ndabibaganijeho. Iraq ifite ikibazo cy'umutekano w'igihe kirekire. Mu myaka 22 igiye kuba 23, Amerika yarateye ikuraho Saddam Hussein. Kugeza n'ubu Iraq ntabwo itekanye, ihora iri mu bitero shuma, ihora cyabaye ikibuga cyo kwitorezaho cya Israel n'ibindi bihugu bitumvikana. Syria kuva yaterwa mu 2011 bakayiteza akajagari, kugeza n'ubu nta mutekano irabona. Iyo ni imyaka isaga 14 ishize. Byose ni ibikwereka ko ibintu byose Amerika igenda igakora muri kariya kane ifatanyije na Israel isenya ibihugu gusa,
nta kintu kizima isigira biba bihugu. Biba byo kuza kuvuga ngo umuyobozi ayoboye nabi akazana system yo kumuhirika cyangwa kutwica umuco w'ibihugu runaka, ibyo byonyine uwo muco w'Abanyamerika ntabwo yawuzana mu muco w'Abarabu gukora, kuko bafite umuco wabo. Ushatse kubahindura umuco wabo ukawuhindura uko Amerika ibishaka, ibyo birangira ibihugu byinshi bitaye umurongo n'abaturage bakaba impunzi, ugasanga bya bintu byakabafashije kuzamuka byo kuziba icyuho. Urabizi ko hano ku isi muri rusange hari ibibazo by'inzara, hari ibibazo by'intambara biri ku isi hose bitandukanye, n'ibibazo by'ubuvuzi bikiri ikibazo cyane ku isi. Ariko uko urebye nka Amerika kugira ngo ishore muri izo domene, ahubwo usanga ishora mu bintu bijyanye no gusenya ibindi bihugu. Kandi kubisenya si ukuvuga ngo ni izindi mpamvu bafite abaturage, ahubwo baba bafite ni systeme bubatse yo gutera ibihugu bitwaje ko ibihugu bifite imiyoborere mibi kugira ngo babone uko babitwara ubutunzi bwabyo. Tugarutse hano rero kuri iyi ntambara ya igihugu cya Israel na Iran mu buryo bw'intsinzi biragoye, kuko ari ahantu hamwe mu bitoroshye. Murabizi ko twagiye tubaganiriza ku bantu babashije kubona video zacu zabanje, mbona no kubatera amatsiko batabashije no kuzibona. Nagiye mbagaragariza Iran ubushobozi ifite mu bijyanye n'igisirikare. Igihugu kidafite amato menshi, ariko ni igihugu gifite amamisira akaze cyane ashobora kuba yahangana n'amato uko yaba ameze kose. Kuko mwagiye mubona ku ntambara z'Abahutis aho mu majyepfo ya Aziya, ukuntu bagiye bahangana n'amato y'Abanyamerika n'Abongereza mu bijyanye yakoraga ubucuruzi n'intambara, kugeza naho ubwo za F-35 zindi ndege zikaze cyane na F-16 kugeza no kuri 16, 15 na 35 ni indege zahaguye ari nyinshi, kugeza na Amerika yashatse no kuzana F-22. Bikaba ngombwa ko izo ndege bazireka kuko baba ari indege zihenze cyane kandi ziri mu rindi banga. Bivuze ngo iyo bashaka kuzizanaho haba ari ikindi gihombo kirenze. Bivuze ngo izo misile wenda bakoreshaga bakomeza kuzitsinda ko ari Iran, kuko niba koko Abahutis bakoreshaga misile z'Abanya-Iran zikarasa za F-35 n'izindi ndege zikomeye kugeza ku mato yabo, bivuze ngo izo babahesha kuba zoroshye ugereranyije n'izo Iran bitse. Kuko n'ibyo bavuga ko Amerika ivuga ngo Abahutis bashyigikiwe n'igihugu cya Iran, ntabwo byemeza. Kirabivuga nk'umusesenguzi, ntabwo bivuga nk'umuntu ufata inkuru ivuye mu itangazamakuru kuko bivugwa nanjye bivuga nk'uko mu itangazamakuru. Kuko mu itangazamakuru hari igihe bavuga inkuru ugasanga niyo cyangwa ugasanga ari na propaganda, nabyo birashoboka. Rero ndabivuga nk'umusesenguzi ureba ibintu ahirengeye, ndeba ibintu aho bigana, abasha kuza kubibasobanura hano kuri kamera. Uwo utarakora subscribe, nyamuneka urebe aho ukore subscribe, wibuke comment, ni ingenzi cyane kugira ngo ugerageze uvuge ikintu uko ucyumva ukurikije ukuntu twaganiriye hano, ukurikije mbese igitekerezo cyawe gishyiremo uko wumva ibintu biremewe. Icyo ukeneye kuzatubaza mbonera kujya basubiza mu bindi biganiro bizaza. Twigarukira hano nanone kuri iki gihugu cya Iran. Ni igihugu cyagaragaje ko gifite misile ikakaye cyane, kuko hari misile ya hypersonic. Ntabwo nayita ko ari hypersonic, nayita ko ari supersonic. Hypersonic igihe bigenda ku muvuduko nk'uwijwe, ariko iyo yabaye super bamaze kurenga umuvuduko w'ijwi. Imisile bakoresheje bayirasa ku cyicaro gikuru cya Mossad, ni ibiro by'ubutasi bya Israel bikorera hanze y'igihugu. Bararindimura etaje yabo bayishyira hasi bakoresheje iyo misile. Rero byo kuri aho hantu hari ubwirinzi, ko Iran ifite ubwirinzi butatu kandi bukomeye, ariko ntabwo bugera n'ubwo Abanyamerika bubiri bafite, ko ni ubwirinzi butanu bukora mu buryo butandukanye, ariko ntabwo babashije guhanura iyo misile kugeza aho burindimuye icyicaro gikuru cya Mossad. Bivuze ngo rero
Amerika iravuga ko ishobora gukoresha bombe, ishobora kurasa mu misozi migari cyane ahantu hari ubwisho bw'izo ntwaro zifite imbaraga zikakaye, ndetse n'ahatunganyirizwa ubutare bwa uranium munsi y'ubutaka, aho hatunganyirizwa bakeka ko harimo hatunganyirizwamo bombe nucléaire. Bivuze ngo hari ahantu rero Amerika yaba agiye kwibeshya, yaba igiye kwinjira mu ntambara y'amafuti. Reka byite ko intambara yaba ari amafuti yaba igiye kwinjiramo, kuko hari intambara irimo irabera muri Ukraine yarabananiye. Intambara bashaka gutegura muri Taiwan bo ntibazi uko izagenda. Bivuze ngo aha hantu baramutse binjiye mu ntambara ishobora kubera mu gihugu cya Iran, ishobora kubyara intambara ikakaye tutazapfa no kuhita inarangira ku buryo bworoshye. Amerika yatakariza byinshi. Icya mbere, tugarutse ku gihugu cya Iran, baramutse binjiye mu ntambara yabo barabibeshya ko Iran ifite misile nkeya. Ababibeshya cyane cyo Iran ni igihugu gikiza, ni igihugu kitagize ibintu byinshi gitumiza hanze y'igihugu cyabo. Bafite ubuhinzi buteye imbere n'ubworozi, bafite tekinoloji, bafite peteroli, bafite na gaze. Navuga ko karagiteri zabo zijya gusa nk'iz'Abarusiya mu ntambara baramutse binjiye mu ntambara. Naho batakirirwa bajya gukora ubucuruzi hanze y'umugabane wabo, barihagije mu gihugu. Buri igihugu gifite ubuhinzi buteye imbere, naho cyakijya mu ntambara ntabwo cyahungabana cyane, kuko buri kintu kiba kigoranye cyane n'ibiribwa. Ibiribwa mu gihugu biba byoroshye. Ubu tuvugana ubu WhatsApp yamaze guhagarara mu gihugu cya Iran. Dore impamvu yahagaze. Niyo nk'iyi WhatsApp bayifashishije baneka bari abajenerali baherutse kwicwa mu gihugu cya Iran. WhatsApp irahagarara kuko babonaga ko iteje ikibazo mu gihugu cya Iran. Kubera communication bagiranaga n'ukuntu bavuganaga babaneke kuri WhatsApp. Ikigo cya Meta cy'Abanyamerika cyatanze amakuru kuri Iran, kuri Israel barasa gutyo. Bivuze ngo nta rindi banga yakoresha, ko n'ikimenyimenyi n'abarashe bari mu gihugu cya Iran. Bose ba Mossad umva yabatatishije WhatsApp. Bivuze ngo WhatsApp bahise bayibaninga mu gihugu cya Iran. Nakujya kuvugaho hano, buriya Iran yamaze kubabwira ko ifite misile zikakaye cyane. Amerika ishobora kwibeshya ko ishobora kuzana amato hariya muri cya gice cyabo, cyangwa se ikifashisha ingabo ifite mu bihugu bitandukanye hariya, kuko hafite ingabo nyinshi cyane zigiye zitatanye muri Kuwait, muri Arabia Saudite, muri Israel, muri Jordan, ikajyana muri Qatar. Ifite ingabo nyinshi pe. Ariko kwibwira ko ahantu hafite ingabo nyinshi n'ibirindiro byinshi ariko bisobanuye ko Amerika yatsinda, kuko hanyuma yabetse misile ishobora gukwepa ubwirinzi, ishobora kuyataka, ishobora kuyirasa aho misile nkeya, nayo igahita isenya ibyo birindiro byose bihari. Kuko byamaze kugaragaza ko izi misile ifite ubwirinzi bwa Amerika butazikumira. Kuko niba ubwa Israel n'ubwa Amerika urumva bafite Patriot, bafite n'ejo SAD Abanyamerika. Iron Dome bemeraga cyane, batangazaga cyane y'Abanya-Israel yose yaciwemo. Bivuze ngo n'ubundi bashobora gusenya ibyo birindiro byabo byo mu burasirazuba bwo hagati, bikarangira intambara ifasha akarere. Kandi kurasa ibyo birindiro by'ibihugu biba bisobanuye ko Iran ivogereye ubusugire bw'ibyo bihugu. Bivuze ngo noneho byarangira bya bihugu byisanze mu ntambara bitewe na Amerika. Amerika yatumye Iran ishota ibyo bihugu kubera ibirindiro ihafite n'icyugazi iteje mu karere hariya. Tugarutse ku mato yagerageza gukoresha yegereye inyanja, yegereye nibura igihugu cya Iran, ahagaragaje amamisile akakaye. Bivuze ko Amerika niyo yatekereza kugaba ibitero, amato yasaba kuyashyira kure cyane, n'indege zayo ikazishyira kure cyane kugira ngo ibashe guhangana na Iran. Kandi Abanya-Iran ukuntu bateye ni abantu bamaze kuba, abaturage babo nabo bamaze kubona ukuri kuri mu burasirazuba bwo hagati. Muri imbere Iran yigeze kubaho imyigaragambyo, bagira aho n'Abanyamerika banakora na internet,
abanyamerika bagera aho Elon Musk azana internet ayisharinga abanya-Iran ku buntu kugira ngo imyigaragambyo ikomeze igire imbaraga. Ubuze ngo n'ubundi Amerika mbere hose yashakaga ko Iran isenyuka, ko yateje akaga hariya mu gice cya Aziya. Guteza akaga mvuga wenda ni ku nyungu za Amerika. Tugarutse ku gihugu cya Israel, ni igihugu gifite ibindi bihugu bitumvikana, anytime bashobora kuba bacyataka mu gihe baramutse binjiye mu ntambara na Iran. Kuko Turkiya ntabwo yarebera. Turkiya ntabwo yarebera kuko ifite amadrone akomeye cyane, urayazi muri Ukraine yakoze amabara. Sindi rero ko Israel ifite ubwirinzi bwo guhangana nayo. Bafite indege zigenda ku muvuduko urenze uw'ijwi. Bivuze ngo iyo ufite indege igenda ku muvuduko urenze uw'ijwi, bisaba kuba ufite antimisile iteye imbere cyane. Kandi byagaragaye ko igihugu cya Israel ubwirinzi bwabo bwagaragaye ko butakigezweho ukurikije ikoranabuhanga rigeze ry'intwaro, cyane cyane igeze ku madrone cyane yihuta cyane, kongera ukagera ku ndege zihuta cyane, kongeraho n'abamisiri yihuta cyane. Niba barakwetse iriya supersonic ya Iran yagerageje kuzamuka ikamanuka ikagenda igakubita ibirindiro bya Iran bya Israel bya Mossad, hari bavuga ko ari umuvuduko ukubye inshuro 5, kandi Israel akubwira ko ifite n'izindi misile zihuta zikubye zifite match igera kuri 15. Ubwo izo ni ingero zo uburyo bapimamo umuvuduko w'ijwi. Bivuze ngo yikubye inshuro zirenze 15 mu muvuduko. Bivuze ngo yikubye inshuro 15 rero mu bwoko bwa supersonic. Supersonic rero kuyirasa ntabwo bisaba ubwirinzi bumwe kugira ngo mwumve ubukana bw'iyo misile, ntabwo kugira ngo ihangane, kugira ngo antimisile ibashe guhangana na supersonic igera ku muvuduko wa match zigera kuri 15. Bisaba kuba ufite ubwirinzi nibura ushobora guhangana n'iyo misile nibura butari munsi ya 3, hagati ya 3 kuzamura. Ikintu reka ntibabwire wenda tukigarukeho, abantu bashobora kuba mutarimo nabyumva neza. Iyi match ya 15 uyu muvuduko w'ijwi ikubye inshuro 15 kw'ijwi, urebe ku ijwi ryihuta yikubye inshuro 15, antimisile imwe ntabwo yahangana n'iyo misile. Bisaba ko ufite nibura 3 kugira ngo uhangane nazo kuri misile imwe. Ubwo bisaba ko iyo misile ivuye mu bwirinzi kugira ngo ihangane n'iyo misile yihuta gutyo, bisaba kuyohereza ikarekura misile nyinshi kandi ikazirekura n'ubwirinzi nibura buri hejuru ya 3, kuko biragoye kuba umuvuduko w'imisile igendaho. Misile ishobora kuba wayirasa kuko detectinga mu gihe gitoya ikanumva no mu birometero byinshi ko iyo misile ije. Kiratangaje iyo misile noneho aba ari misile ifite ubushobozi bwo gukata. Tufate nk'ubu uyohereje ku murongo ugororotse, yabona igiye kuraswa, iyo detectinze kumva igiye kuraswa ifite ubushobozi bwo gukata. Bivuze ngo niba wohereje misile zikajya kuyihinga igakata, ziraza zikurikiye ya misile, kandi ya misile uko igenda ikatakata inihuta cyane kurenza iyo misile igiye kuyirasa. Biragoye ko wakoresha, bisaba gukoresha misile nyinshi kugira ngo izihusha izindi zisigaye zihamye. Ibyo ni ibintu binagoye cyane kuba wayihamya. Tugarutse ku bijyanye n'amato, kuri misile nk'iyo biramutse bibaye ngombwa ko Amerika ihazana nk'ama aircraft carrier, ari amato usanga bashyira mu mazi akarwanirwaho cyane cyane bakazana indege z'amabombazi cyangwa se izi ndege zisanzwe z'ama-fighter jet zishobora kuba zarasa. Bisaba ko nazo uziha security iri hejuru, uziha ubwirinzi buri hejuru, kuko buriya bwato kuraswa na misile yihuta y'amaci igera kuri 15, bisaba ko
nibura ubwato bafite antimisile ziri hejuru kandi ziteye imbere cyane, kuko nk'aya mato cyane cyane y'intambara ni amato bakoze mu myaka ya kera, usanga bakoze mu myaka za 70 na kangahe, 80 na kangahe, 90 na kangahe. Rero kuza guhangana na misile yakozwe muri 2020 nuko ayo mato baba barayizeho bakabona ayo mato, kuko ukora misile nawe akora misile agendeye kubyo abona azahangana nabyo mu minsi iri imbere. Bivuze ngo izo misile ziba zifite ubukana burenze, ushobora kuba bwasanga ubwato kuri bworoshye. Murabizi ko muri gihugu cya Ukraine mu mwaka wa 2022 binjira mu ntambara, hari ubwato bitaga Moskova, ni ubwato buteye imbere cyane, burasa ibisasu byinshi cyane, bufite n'ubwirinzi bushobora no kwirinda ubwabo, ariko bwarashwe na misile y'abanya-Ukraine. Bayita misile bayita Neptune, imisile bita Neptune niyo yarashe ubwo bwato, ikorwa n'abanya-Ukraine. Ntabwo batekerezaga ko Ukraine yarasa ubwo bwato, kuko ubwato bwigeze kuzengereza mu nyanja ya Mediterane, buzengereza OTAN mu gihe batabaraga igihugu cya Syria birinda intambara mu gihe cya 2011. Ubwato bwazengereje abanyaburayi burabatangira, babuza gutambuka ngo baze batabare Syria cyangwa se ngo baze barwanye Syria. Yewe ubuhangana n'intare za F-35 z'abanyamerika zisohoka zikomeye. Bivuze ngo rero muri iki cyitwa misile, mwaka bagenda bazana misile ziteye imbere cyane. Amerika ivuga ngo ushobora kuzana amabomba ashobora kuza akarinda mu musozi, yewe yawurinde mu, ariko ntabwo yabikuyeho system isanzwe. Bivuze ngo Amerika ishobora kuhatangariza ubukungu bwinshi cyane, bikazarangira ari igihugu cyisanze mu bukene bw'igihe kirekire. Bene abantu ntabwo benshi babyumva neza, bagomba ko Amerika ari igihangane, ni igihugu gifite amamiliyari menshi, ariko ntabwo cyashora mu ntambara ya Israel, bishoye no mu ntambara y'igihugu cya Ukraine, bizaze n'inatabara n'igihugu n'iki kirwa cya Taiwan. Kuko buriya Abashinwa buriya kuntu bateye, bashobora kubona mwinshi mu gihugu cya Iran, bakabatiza umurindi, bagatuma basenya ibirindiro, bakabafasha gusenya ibirindiro by'abanyamerika biri mu burasirazuba hariya bwo hagati. Kuko buriya burasirazuba bwo hagati bubangamiye ibihugu byinshi, biriya bihugu bibangamiwe n'ibirindiro biri hano muri ya zone ya Aziya muri rusange. Urabona babizi ko Ubushinwa ntibwumvikana na Amerika ku kijyanye na Taiwan. Hari ibirindiro byinshi bahashize, hari muri Egypt, hari ibirindiro by'abanyamerika bihari, uretse ko nabonye ibihugu byose biriyo, Abayapani, Abashinwa, Abafaransa, Abongereza, Abanyamerika bose bariyo, n'Abarusiya. Ni agahugu gato bagiye bashinga muri birindiro, niho bibarizwa byose. Usanga hari centre y'ibihugu byo guhanganiramo. Urabizi Abanyamerika bafite ibirindiro byinshi ari muri iki gice cya Aziya cyane. Hari biba byiteguye kuba byahangana na Korea y'Amajyaruguru, hari ishobora guhangana n'Ubushinwa, hari ishobora guhangana na Iran, hari ishobora guhangana na Turkiya, hari ishobora guhangana n'ibihugu by'Abarabu muri rusange, yewe na Misiri bakayicungira hafi, igihugu kiri muri Afurika. Ukongeraho ko cya gihugu cy'Ubushinwa igihugu gikora ubucuruzi bwinshi cyane ku isi. Amerika ifite impungenge ko mu myaka iri imbere bishobora kubacaho. Bivuze ngo rero baramutse Iran yinjiye mu ntambara na Amerika, reka kuvuga Israel ntacyo yabikivuga, icyo gihe Abashinwa nabo bayitera inkunga ku kigero gikabije cyane, kuko hari Turkiya, hari Pakistan ni igihugu cy'Abarabu, simba nakita ko ari Abarabu kuko ni abantu bafite inkomoko ku Buhinde, nubwo wenda ari Abasilamu, ntabwo aba ari Abarabu, ariko nabo bahigiye ko bagomba gutabara igihugu cya Iran mu gihe Amerika na Israel batera Iran. Noneho tugarutse kuri iki gihugu cy'Ubushinwa, kiri
cyose Ubushinwa bwakora kugira ngo buhombye Amerika mu gice cyo muri Aziya cyo kugeza naho basenya ibirindiro by'Abanyamerika muri iki gice cya Aziya, Amerika iri tayari, Ubushinwa buri tayari bwo kuba bwasenya ibyo birindiro byose ko biteje icyugaze muri Aziya. Bivuze ngo babisenye Ubushinwa bwahita bubona ubwigenge mu mazi magari y'inyanja y'Abashinwa. Bivuze ngo hari ahantu nta kibazo Abashinwa bagifite, kuko nabo icyo bashaka buriya binjiye mu ntambara bari tayari, mu nkunga yose bashaka no bari tayari ko batera inkunga Iran, ariko nayo igasenya iki, igasenya ibirindiro by'Abanyamerika biri muri Aziya. Wenda abantu benshi ntabwo babyumva neza, barumva ngo Amerika yatsinda Iran. Iran ntabwo ari igihugu cyoroshye mu kuba bayitsinda. Igihugu cy'igihanganye ni igihugu gifite ibintu byinshi biteye imbere, gifite peteroli, gifite ibintu byinshi. Kandi igihugu gifite peteroli, nanone wibuke ko peteroli ntabwo baba bajya kuyisaba ahandi, aba yifitiye mu bubiko bwabo. Uraza ukabatera, Amerika igakura peteroli ahandi kugira ngo ijye gushyira muri aya mato, ijye gushyira muri iyo ndege kugira ngo baze bahangane. Kuko intambara igezweho kuri iki gihe ikenera imbaraga z'ibitoro. Aho hantu Abashinwa ni abantu bateye imbere cyane kuri ibi bintu. Ubushobozi ko buriya Iran bashobora kuyiha misile, bavuga ati twebwe kugira ngo tubafashe neza tubahe misile zifite ubukana, zifite ubushobozi bwo kurimbura ibintu by'Abanyamerika aho biri muri aka gace ka Aziya kose. Kuko nibwo Abashinwa nabo baba bari mu nyungu, ko baramutse barimbuye biriya birindiro bya Iran, iramutse irimbuye biriya birindiro byose biri muri Aziya by'Abanyamerika, ni ahantu hari ingabo zigera ku 51 na 400. Izo ni ingabo ziri muri Aziya, hari zigiye ziseparatinze ahantu hatandukanye. Bivuze ngo ikintu cyose Ubushinwa bwasaba Iran ikavuga ati mudufashe kurimbura haba Abanyamerika bose bari, zaba ari inyungu ku Bushinwa, kuko byatuma bituma bafata Taiwan ku buryo bworoshye, nta ntambara ikaze cyane ibaye. Ko na Taiwan yahita yamanika ko nta n'urwanya yakwinjira mu ntambara, kuko abakayirinze nabo baba bagiye ntibahari, basenya ibintu. Murabizi ko Iran yigeze no kunaza muri Iraq, irasa ku birindiro by'Abanyamerika, yica n'abantu benshi. Bivuze ngo n'ubundi ifite misile zo kuharasa zigoye no kwirinda. Bivuze ngo Amerika ikosa yakora ni uko yaza gutabara Israel. Iyo kwitabara yakisana n'ubundi mu ntambara y'imyaka myinshi, kandi bikarangira na Israel hatakarije ikuzo na Amerika icyarimwe. Ubwo harahatakara nibura Amerika byarasaba ko mu ngingo y'imari yayo yateganya nibura ku musaruro mbumbe wa Amerika wose byasaba kwiteguramo nka 1/4 kugira ngo ibashe kwinjira muri ya ntambara. Kandi Amerika ntabwo 1/4 byashoboka, kuko Amerika ubuzima bw'Abanyamerika kurubaho baba mu buzima buhenze. Kuko ubu ndabereka ubu bafite triliyoni zirenga 30 z'idolari. Urumva amafaranga menshi, kuko ni igihugu cya mbere gifite amafaranga menshi ku isi. Rero ufata ayo mafaranga uyagabanyemo 4, miliyari 750 z'idolari, kandi amafaranga menshi ujya kurengera Israel nk'igihugu cyashotoye Iran, bikangomba ko batinda mu ntambara. Nibura Amerika yasabwa ayo mafaranga miliyari 750, byasaba ko Amerika itegura iyo ngingo y'imari. Wenda hari abantu bivuga gutyo bakumva bakibaza ukuntu ayo mafaranga ari menshi bashoramo hariya, bayashora kuko Israel ni umwana wabo. Kandi si nayo gusa, ushobora kuyashoramo n'amafaranga akabiyanga, ko buri intwaro hari intwaro, kuko Ukraine bayitabara siko amafaranga batakaza muri Ukraine ntabwo aribo batakaza muri ntuzi. Niba bavuga ko muri Ukraine bamaze gutakaza miliyari 300, ntabwo imaze imyaka 3 mu ntwaro gusa. Bivuze ngo Israel batakaza harenze, kuko Israel bafitanye igihango gikomeye kurusha Ukraine. Ikintu isi ziba muri muracyumva. Ntabwo rero kuba
bahangana ko ni ibintu bitapfa gushoboka, kuko hari byinshi Israel hari umumaro ihafitiye Amerika cyane cyane nk'ubutasi. Kuneka rero byo muri Aziya, kumenya igihugu kirimo kirazamura umutwe, Amerika ikabona kwigicogoza, ikabona igihugu kirimo kirazamura ubukungu, Amerika ikabona kwigicogoza, hari igihugu kirega kuri Amerika. Niyo mpamvu rero Israel hari nk'amaneko, kuko niba ari igihugu cya Israel, Amerika ifite ubutaka bunini, kilometero kare 22, ntabwo ari ubutaka bunini. Yajya no muri Alaska intara yaguriye abarusi kabatuzayo n'abagaturayo, niba uko bemera ko igihugu cya Israel kigomba kuba kibangamiye ibintu, kuba cyaje muri Aziya mu rwego rwo kuneka. Babizi ko cyabaye kiba mu butaka bwa Palestine, ubwo Palestine byananiye kuba yaba igihugu. Turabashimiye bakunzi ba Schedule Official, aho muherereye hose turabasuhuje. Utarakora comment, like, subscribe, share, yaboneka agira icyo ukora muri ibyo. Nawe wakora buriya like, wenda ukazagenda uryoherwa ukagenda wongera comment. Turabashimira mu gihe byiza naho utaha.